Zazili od branda žude evanđelec od Gambia stanimo zbor za 27 godina mladog Lama Đaoro. Javizija iznenađuje dođe od struga trenutno dođe od Norveške, od proligaš Sajdija Ford, slavni igrač. Đaoro je ovoga redima nazdobovan za golove od Portugal, kako je Gil Vizen. Sabil od Azerbejdžana, Austrijska Vijena od Austrija, Slovan Bratislava od Slovačka i Sloborg od Švedska. Đaoro ima dva nastava za reprezentacija Gambija. Vodi prva na rivaldi Transfermarkt ima Enesborg i dostignuo milion vrijednost za transfer bazar od 2017 u GV ima nastavno govojno znezinu žudinu crni gardon Sredbac u Austriji Vijena ima i žeza prevozom žez nastavno govojno znezinu gardon crni gardon Sredbac u Austriji Vijena Arma da se dva gola Zenzi dva žuda crni gardon 102 zbora Austrija Vijena žez 4 nazava gola Zenzi 0 žudi crni gardon 102 zbora Austrija Vijena 5 nazava gola 0 žudi 0 Zenzi crni gardon 20 o Enesborg dezem zabrano nastavno gol Zenzi en žudi 0 crni gardon zbora Enesborg žeza prevozom bez nazava gol 0 Zenzi 0 gol 0 žudi 0 crni gardon 22 zbora 23 Bratislava žeza 3 dva gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. Zora 2023 u Brazila B ima dva naslova, 0 gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. Treta Vanja Športa ima 6,9, ima jedan naslov, 0 gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. Čud 2025 za druga trenutno ima dva naslova, 0 gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. 2021 gol Austrija ima jedan naslov, 0 gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. 2022 Slovakian Cup Slovački kup ima jedan 2020 Euroleague dva naslova, 0 gol, 0 Zenzi, 1 žudi, 0 crni gardona. 2021 Eurokonferencijske lige ima 6 naslova, 0 gola, 0 Zenzi, 1 žudi gardon, 0 crni gardona. Do 2022 u Eurokonferencijske lige i naslov, 0 gola, 0 crni, 0 žudi, 0 žudi, 0 crni gardona. 2022 u Eurokonferencijske lige 6 0 dva naslova, 0 gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. 21 African Cup nacionality 2 gola, naslova, 0 gola, 0 Zenzi, 0 žudi, 0 crni gardona. 21 Everni tornadi naslov, 0 gola, 0 Zenzi, 1 žudi, 0 crni gardona. 2018 Fiat Bros transfer Zambalo 2019 Zambale besplatno po Austriji za Azerbejdžana po Enesborg 2022 Odbor za posao za Azerbejdžana 2022 Azerbejdžana transferu Enesborg Stred Enesborg posao po Odbor Bratislava Stred Bratislava posao po Enesborg dođete do Enesborg besplatno po Enesborg bezbedno vozanje Forde besplatno struga tremla odzekama. Vrednost mu je do 2000 k evra. Valut. Pozdrav.